Ikibuga cy'indege cya Dubai kirafunze igice kinini kubera imvura n'imyuzure bitigeze bibaho mu myaka byibura izwi 75 ishize muri Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Imvura yatangiye kugwa kuwa kabiri nimugoroba imara amasaha 36. Abahanga mu by'iteganyagihe bavuga ko yasutse ku butaka amazi arenga milimetero 142. Muri rusange imvura isanzwe ni milimetero 10 mu isaha. Bavuga ko baheruka kubona ibintu nk'ibi muri Dubai mu 1949. Ku kibuga mpuzamahanga imihanda yaruzuriranye, noneho indege ziri hasi zibura uko ziguruka, iziri mu kirere zishaka kuza bazohereza ku bindi bibuga bitandukanye. Iki kibuga nicyo cya mbere cyakira indege nyinshi ku isi mu rwego rw'ingendo mpuzamahanga. Abahanga mu bya siyansi bemeza ko iri shyano ari rimwe mu yandi menshi aturuka ku ihindagurika ry'ibihe. Loni isobanura ko ibiza biterwa n'imyuzure byiyongereyeho 134% kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 ugereranije no mu myaka 20 ya mbere yaho.